Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Wih, ada Mas Dava. Pakai apa Mas Dava? Monyet. Wah, pakai monyet. Kera deh. Jajal dipakai. Kera lutung. Wih, mengerikan. Tadi nak Dewi boleh? Boleh. Terus ada Dek Jiun. Nih, Dek Jiun jadi apa ya? Wih, pecut, pawang ya? Yo, coba. Pecut ke, Dek? Wah, marem pecute. Wih, buan terepol. Nah. 1, 2. Wih, wes duduk dulu. Ini ada Mas Dava. Mas Dava jadi apa ya? Jadi pawang. Jadi pawang juga guys. Yo pecutke Mas. Wih. Wes laran. Lele. Wih, iki ada Mas Iqbal. Halo guys, ngono to. Pakai apa Mas? Pakai ulo. Wah, pakai ulo Mas Iqbal. Terus Mas Heni. Pakai hitam. Wih, pakai barungan hitam Mas Heni. Terus Mas Bagus. Wah, barungan hiu. Wah, Jun kenapa ini? Bun, kenapa? Tak ngene-ngene kenapa? Oh, keberantangan. Terus ada Mas Reksa. Pakai apa Mas? Wah, pakai kodok. Ayo Le. Yo!